Često vam se događa da nemate motivacije, teško vam se pomaknuti s kauča, htjeli biste nešto ali nikako da krenete. Čak i najmotiviraniji ljudi ponekad imaju problem s time. Razlika je samo u vremenu u kojem uspješno podignu svoju energiju i nastave dalje. Definicija motivacije jest psihički proces koji nas potiče na mentalne ili tjelesne aktivnosti i iznutra djeluje na naše ponašanje. Što to znači? Vjerojatno ste čuli izreku sve je u glavi. Za početak postavite jedan manji cilj. Najčešća pogreška koju ljudi čine jest ta da pokušavaju ostvariti previše ciljeva odjednom, ali na taj način ne možete održati energiju i fokus, dvije najvažnije stvari u postizanju cilja. Zatim upitajte sebe, zašto nemam volje ili laički, zašto mi se ne da? Kada mozgu postavljate pitanje zašto, on će vam uvijek dati odgovor, sve dok ne dođete do krajnjeg odgovora. Pronađite inspiraciju. Čitajte o svom cilju, googlajte, slušajte tuđe priče o uspjehu, nadahnite se i vizualizirajte kao da ste taj cilj već ostvarili. To će vam podići energiju koja će vas potaknuti na inspirativnu akciju. Podijelite svoj cilj sa svima. Nitko od nas ne voli izgledati loše pred drugima. Ne smatramo da vam treba ičija potvrda ili odobravanje, ali činjenica jest da ćete se vrlo vjerojatno više potruditi ukoliko svi znaju za vaš cilj. Pođite korak dalje te na tjednoj ili mjesečnoj bazi updateajte ljude o svom napretku. Razmišljajte o svom cilju svakodnevno. Jeste li jedan ili jedna od onih koji često kažu nemam vremena? Biste li imali vremena otići na dejt s osobom u koju ste ludo zaljubljeni? Biste li imali vremena otići po svoje dijete u školu? Ako vam kažu da ste osvojili 1.000.000 kuna na lotu, ali imate samo 20 minuta da ih podignete, biste li pronašli vremena za to? Upravo tako. Uvijek stvorimo dovoljno vremena za stvari koje smatramo bitnima u životu. Neka vam i vaš cilj postane prioritet. Pronađite podršku. Okružite se ljudima koji će vam pomoći na vašem putu. Razmislite o 5 ljudi s kojima provodite najviše vremena. Oni su ogledalo vas samih. Oni su vam pokazatelj gdje se trenutno nalazite. Razmišljajte o prednostima svog cilja. Ponekad i samo razmišljanje o onome što bismo trebali napraviti, namjerno smo izbjegli glagol morati, dovodi do toga da izgubimo motivaciju. Najlakše ćemo se vratiti ukoliko razmišljamo o svim prednostima i pozitivnim aspektima svog cilja. Meditacija. Iako postoji mnogo definicija, uglavnom se svi slažu da je to stanje bez misli. Zašto je to korisno? Dokazano je da prosječna osoba ima preko 6000 misli u danu. Ukratko, svrha meditacije jest da tokom dana osvijestimo kada nam dođe misao, pogotovo ona negativna. Cilj je uhvatiti je dok je još u začetku, jer ako se negativna misao zadrži dulje u vašoj glavi, na nju se nadovezuje nova negativna misao i tako dalje. Tada dolazi do pada motivacije i odustajanja od cilja. Za kraj, motivacija nije uvijek prisutna, dogodit će se i dani kada nećete imati volje ni za što, ali bitno je da smanjujete vrijeme koje je potrebno da se ponovo motivirate. Stalno imajte na umu svoje motive i pratite svoje emocije, jer one su naš unutarnji kompas.